bayaceba hayi ukholo bafuna umcebo kodwa bafuna ngani ngokucasha ngezwi kaNkulunkulu. So bakhona banjalo ke namhlanje badukisa abaningi bazotonyulwa labaxoxwe bahambe baye lapho ngenxa yani yokuthi impisi phela siyasondela izenze ivunayo until ingosule uyithanda noma ihamba impisi iyayiphume ngathi iyahlela emhlambini iyakhela mhlambe nezimvana mhlambe eziwu4-5 ithi uhamba nazi bangana izimuve kweyiningi mhlambe lezinamandla ithi suka bese iyabamba ikhombisa ubulwane bayo uvuke la khona isilwane esingasezukwazi ukuzilwela. Kodwa esikhathini lesike sinalo uhlobo lwabantu abanjalo abakhona phakathi kwethu abakhona phakathi kwebandla kodwa bafana nazo impisi bese ke ubeka ngosobala ke manje bese athi la ngasezathi kuzawuba khona amadoda. Amen. Kuzaba khona amadoda lawa azovuka akhulume okuphambukisayo ebese leyo madoda uthi uthi ke ngakho lindani nikhumbule ukuthi ngeminyaka emithathu usuku nemini sekusebenzela lapha ku31 usuku nemini angiyekanga ukuneluleka nonke ngabanye ngezinyembezi ukhomba ukuthi wayebakhulekela la ezi abakhalele ngenxa yokuthi azi ukuthi kufika izinyembezi abe munyu eqonda ukuthi isikhathi siyeza sizofika sibe njani. Kodwa ke ilawo madoda azofika akhulume okudukisayo bangaphuma abantu baduke bengadukiswa umuntu ongakholwa kodwa kufika umuntu okholwayo abadukise baduke abantu basithole sebeso bishi bevele kangaka ngenxa yokuthi kufikile nje umuntu wabeka indawo kahle yokukhonza bahamba bayokhonza kodwa kumnandi nje siyakhipha kunje ba-enda abantu bengena khona bethontsheka ba-enda besebenzisa ukuthi asibambani kwi-devil worship kusukela hayi usukela konke lapha ya hayi bahamba ekhona nje la kunjani kanti umuntu uthathekile amadoda afuna amandla amadoda la phandle ngazo manyazi yini amadoda abeka abantu abafuna amandla njengamadoda waqapheleni nje hayi mama angiqaphele lawe waqapheleni ayaqashela ngiqinisile abanemkhuba emangalisayo yazi amadoda khona isitole isiyasathi khona umama lo uthi baba kwemfundisi uthi esebenza umasipala wa retire emsebenzini wahlala usambhati wa retire emsebenzini wangamtshela unkosikazi wathola imali eninga amamiliyoni amabili ude imali ubaba wayisela kayiqoqa kancane uthi mama wayengazi uthi kodwa baba wayiqoqa kancane uthi engamkhombisa kanti angazithwenzana akazi ukuthi asasebenzi baba uyavuka nje emsebenzini baba uyavuka emsebenzini kanti sayeke emsebenzini ubaba usoqoqa imali ngoba usekhona uthe uzocela wasuka ubaba wayithathile kuzana imali yakhe wayikhipha yonke walobe kancane ithathisa ihambisa nje walobe kancane ithatha ihambisa kulamadoda le Mbona sebenza la emtateni se-driver lesimoto ezikhishwayo lapha yani kodwa avele ngashiya emzini ngamushiya baba ngoba ayikho into ebengisayihlalele uma singashada iminyaka emingaka kuthi ngasekugcineni ngisho la khona mhlawumbe baba uzoqeda emsebenzini sihlale phansi ekhaya sike siphile impilo kanti sesizophila ku-zero balance ngokuba uthekile iminyaka eminingi aseyisebenzile wabona isevisi yakhe yaseyinhle wabuza ukuthi kangakanani nomchazo nomchazo kodwa hayi le mali wena njengamanje le mali angazothi izophindwa kathathu wayikhipha-ke wayihambisa ayitransfer ihambe ucash wayihambisa ngoba amadoda ayafuna ukuceba amadoda so amanye-ke amadoda wabona ezikhodla nje awagade afuna ukuceba amanye acebile mayibona ukuthi into othile iqapheleni angafika amadoda yazi mangafika indoda lapha bonakala ingena lethi ayinothile le bese ngathi i-right kanti awayikade anje esikhomba fune ngalutho kodwa le muntu ufikile nje afika athi ithatha 1000 lakhe athi ayinganikele hawu wazonikela kwaze kwamnandi kanti ubezolanda wonke ubuthile kanti ubezolanda ngenxa yokuthi asikwazi nokuhlola nokubona izinto kumoya ukuthi le fikayo iyini athi manje sinike nje isithe fanele kanti hayi amadoda abeyingozi abeyingozi wakapheleni nala isasebenza ukuze
ngempela nemsebenzi yokwenza lempela iyasebenza kanti isiphile nje kalo mama isimphile sephelile uyathi mhlawumbe ukuthi kuba ukuthi akasenani so ke uthi wahlala-ke wahlala engashiya-ke iyaphila nayo iphila isakhona manje akusho abantu abasekhona abaphilayo kodwa baphila kumshado ngoba kwabonakala ukuthi bakhona amangayi makhulu ayekhona so amadoda-ke uma ngabe efika amadoda ayifika njengamanje ngakho-ke awakashelwe nawo kakhulukazi ngoba abantu abayohungwa bahengwa bafika owesifazane nje sofuna manje hayi futhi yazi siyasuma nje simeke inyawo kodwa masebeyindoda ngoba uma babona athi nothile bona athi yazi konke kanti cha le iliyongela linjalo lifike lwaqutha umhlaba kaNkulunkulu ngakho-ke asilweni kakhulukazi emoyeni nalo emoyeni niyokwazi ukubona mese ngena leminyango bangene begqoke ezinhle bangone beshale phezulu kanti ungena nemimoya isikhathi samanje sinemimoya yakhona ekhona uma ngaba sikwazi ukuqaphela ziningi izinto zemimoya mhlawumbe kufanele sinothe down ezinye izinto sifunde ngazo nalabo esikhaya sakhuluma ngaso khona abantu abasha abancane abakhulayo ingane zikhule esikhathini lapho zingazi ukwazi ukuthi yini yake abakhona yini ayingena zikhule ingane khona azowehlala nobhuti nje okhona omuhle othandekayo akhulume nentombazane noma nentombi lejini ihambe yoshada kanti ishada lobhuti ngoba yabathanda lobhuti abanobuso obuhle nje abathathambile kanti imvelaphi yalobhuti wayekade ngowesifazane ekuqaleni usengowesilisa manje ikhona inkiya lapho futhi siyokwenza njani thina uma yefika ngangena ikhaphu ngele minyaka ethi cha bayimadoda amabili kodwa bayikhaphu siyawuthini thina kuyakwenza into enjengalezo njengamanje sibheke kuphi sithi kuyafuna ababili besifazane bangena yini abazalwana nayo ukudla besifazane bese bethetha into ziyikhaphu thina siyawuthini uyafika osilisa nangu umfana hawu umfana kanti no akusele umfana ngokwemvelo wayeyintombazane sewumfana noma nayo intombazane kwakuyintombazane sewumfana zonke lezo zinto akesha asini sisezweni likahulumeni wase-South Africa ngokukholwa-ke ngokukholwa sithi akwenziwe iy'fundo phela bakulozulu mhlawumbe esikwaziyo ukuthi sibuka lezi zinto sibuke kanjani senze njani ngikhuluma ngazi-ke kodwa ngihlala ngazi kodwa ngithi ake ngibhelekelele ukuthi makwenzeka sibakhona lezi zinto siyawuthini mase ngena nje amadoda amabili ebabele ngocica noma engena bathandela khulu abantwana umhlobo mayisengele ehlala phansi nje kuhlala ikhaphule amadoda ithobe yabakhona iyawuthi kuse-South Africa la ku-right ashaka sinako ukuthi angishiyeni kodwa-ke something kona ngenye imini mhlawumbe eyabasey'hlokweni sifunde sike sibheke silunge nakumoya silunge nasengqondweni ngoba khona kuthiwa nomoya wengqondo ngoba siseyikhona bekhona umoya lo bade besekhona nomoya wengqondo ingqondo nayo ikwazi ukweluleka ikwazi ukubona ezinye zezinto sifike isikhathi sikwazi ukucaphela lokhu kuyikona yini noma kuseyikho bantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga sengidlule ngo 6 minutes kulo 22 bengubekile inkosi yomusa inkosi